jumpa lagi bersama kakak di Ondel-Ondel Jago TikTok. Nah, kali ini kakak mau berburu mainan lagi teman-teman. Kita berburu ke sini teman-teman. Yuk, ikutin kakak. Wow, apa itu teman-teman? Wah, ada ondel-ondel lagi naik pohon teman-teman. Tuh, kakak menemukan ondel-ondel lagi naik pohon teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi ke sini teman-teman. Nah, wow, ada topeng Spiderman juga di sini teman-teman. Nah, kakak menemukan kan, kita kumpulin lagi teman-teman di sini ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Wow, apa itu? Kita dapetin. Wah, ternyata ada si buaya ngumpet di sini teman-teman. Nah, kita kumpulin di sini ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Coba kita cari ke sebelah sini ya teman-teman. Wow, ada sepasang ondel-ondel lagi nongkrong di bawah pohon teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini ya teman-teman. Nah, kita coba cari lagi ke sini teman-teman. Wow, apa itu? Wah, ternyata si Upin dan Ipin lagi pada manjat ya di atas pohon ya. Tuh, kita amanin. Kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, coba kita cari lagi teman-teman. Kita ke atas cari lagi teman-teman. Wow, ada boneka boba lagi gelantungan tuh teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, kita mencari lagi. Wow, banyak popit teman-teman. Tuh, ada popit kupu-kupu, ada popit tupai, ada popit es krim. Nah, kakak menemukan banyak popit ya teman-teman. Kita kumpulin di sini teman-teman. Kita mencari lagi. Kita mencari lagi ke sini teman-teman. Nah, wow, apa itu? Wow, ada si Ultraman lagi di atas pohon. Wah, mau terbang ini malah nyangkut di atas pohon ya teman-teman. Tuh, kakak menemukan Ultraman. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Wow, ada ondel-ondel pocong lagi baringan di sini teman-teman. Nah, kakak menemukan